Sentajru l-bandiera mal-erba' rjaħat tad-dinja u nxandru li Malta u post ideali biex isir in-negozju. Dan kliem il-fundatur ta' Vistajet, li ma' One News tkellem dwar id-deċiżjoni li l-kumpanija titrasferixxi l-kwartieri tagħha f'pajjiżna. Staqar li d-deċiżjoni ma kienitx faċli, iżda il-klima li ħoloq il-gvern kienet kruċjali biex sar dan il-pass. Well, Malta is a great place to do business. It's part of the European Union. The predominant language is English. And most importantly, the government is open for business. They like to attract business. It's a business-friendly environment. There is not much red tape. The government is available to be talked to. Vistajet hija kumpanija globali fil-qasam ta' jets privati li jintużaw għan-negozju. Fl-2015 biss għamlet mal-15,000 vjaġġ li fuqhom kien hemm uħud mill-akbar negozjanti u intraprendituri fid-dinja. Il-kumpanija komplet tikber. L-amministrazzjoni ta' Vistajet temmen li l-bażi tagħha f'pajjiżna tfisser konċentrazzjoni akbar fuq ħidmieta u servizz ta' effiċjenza lill-klijenti tagħha. Well, we will hire more people, so we're already one of the largest employers. We imported more than $1.8 billion worth of airplanes into Malta, brand new airplanes. And Vistajet has its hub in Malta and centralized this function. So for communication internally, having more functions under the same roof will really help us to be more efficient for our clients. Fi żmien li Vistajet kienet qed tieħu deċiżjoni importanti, il-kompetizzjoni ħraxet. Pajjiżi oħra għamlu attentati biex jiddevjaw l-attenzjoni tagħhom minn Malta. Iżda il-klima li hawn f'pajjiżna żammet iffukata fuq Malta il-ħarsa ta' din il-kumpanija kbira.